Gospodine Sejdiću, jel vi vidite na ovoj fotografiji da ovi vojnici nemaju svi iste uniforme? Vidim. To znači da se otprilike oblačio kako se ko snalazio, je li tako? Kako je ko dobio uniformu. A je li ovo puško mitraljez M48 Seat smrti što drži vojnik pored vas u ruci? Da, to je vaš najgori vojnik, Jovan Čolaković. Nemojte tako, gospodine Sejdiću, vidite da su ovo vaši prijatelji ovdje. Vi ste još bili... To nisu prijatelji, gospodine Šešelju. Ja koliko znam da sam od ovoga najviše batina dobivao i da mi najviše prijetio i on mi je pušku stavio u ruke da me slikaju. Da bi vas posle progonile muslimanske vlasti, je li to? Normalno. 93. godine. Pa i do kraja rata. Dobro. Možda je to tako, gospodine Sejdiću. Nije možda, već tako. Pa dobro, vi govorite istinu, ja lažem, idemo dalje. Vi ste još bili pripadnik radnog voda kad su vas ovdje slikali, je li tako? Da. I vaš radni vod je imao 25 ljudi, koliko se sećam, je li tako? Da. Zašto su baš vas odabrali od celog radnog voda da se slikaju s vama? Mene su tada zvali pred komandu da utovarim municiju. A zašto su vas zvali da se slikate s njima i pušku vam dali? To pitajte vi svoga gospodina Jovana Čolakovića što? Zato, gospodine Sejdiću, pitao sam već zato što su vas u jedinici svi voleli. I ubrzo zatim vi ste postali i pripadnik ove jedinice. Volili me, znači kažete da su me volili? Da. A zašto bi onda oni mene maltretirali, toliko držali, tukli? Niko vas nije... prijetili da će i moju ženu silovati, zaklati, ubiti moju djecu? Niko vas nije maltretirao i niko vas nije tukao i niko vam nije pretio. To ste sve izmislili da opravdate pred muslimanskim vlastima svoje učešće u ratu na srpskoj strani. To nije tačno. To nije tačno da su me toliko mislili, pustili bi me da idemo da svojim muslimanima, a da me držali kao zarobljenika tolike godine i toliko me mučili i patili. Ti, kako kažete, vaši muslimani su vas oterali iz korita. Pa ne morate vi stalno govoriti vaši muslimani. Tada je bilo na početku, znači ja sam bio romske populacije i prema tome Romi nisu bili uopšte umiješani za ovaj rat, ako bi se pitali. Nismo imali svoju državu, nismo imali svog predstavnika, nismo imali koga da nas vodi. Znači bili smo robovi od pamtivijeka. Ako vas to interesuje. Na celom Balkanu Srbi su jedini narod koji se uvek prijateljski odnosio prema Romima. I koji nikada nije progonio Rome. Za razliku od Hrvata i bosanskih muslimana, je li tako? Jeste, zato što su im tada kad je bilo drugi svjetski rat, Hitler gonio Srbe i Jevreje i sve u jednu rupu. Pa zbog toga vi kao eto malo pomažete Rome i Cigani, šta ti ja znam. I nikad pre toga nismo mi Srbi progonili Rome ili Cigane, kako vi kažete. Pa zato što ste im zvali kao svojom braćom tada što su svi bili zajedno u svojoj rupi. Da, a Hrvati podrugljivo kažu za Rome ili Cigane da su to dimljeni Srbi, je li tako? I to ste čuli. Ja koliko znam da mi nismo došli ovdje da raspravljamo sad o tome, da smo mi došli o važećim događajima koji su se dešavali na ovom području Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući sudac, pričekajte. Prevodioci vas mole da govorite sporije. Ne mogu vas pratiti kad govorite tom brzinom. A kad je pak riječ o ovom pitanju Roma, odnosno Cigana, prije rata, prije 1991. 1992. Jeste li ikada smatrali da vas neko diskriminira kao Roma? Pa vazda dok sam išao u školu uvijek su me zvali djeca Cigane, Rom, Cigan. Moja vjera ne može biti druga vjera. Ja sam taj i taj ostaje. Ja za svojom vjerom, koji svi ostali koji za svojom vjerom žive. I ja moram na taj način da živim tako. Au point de vue religieux, mais vous n'êtes pas obligé de répondre, vous répondez si... Kad je riječ o vašoj vjeri, ne morate odgovoriti na ovo pitanje, ako ne želite odgovoriti.
Recite nam, imate li vi neku vjeru ili ne? Da, imam. Et laquelle? Koje ste vi vjere? Ja sam vjerujem muslimanske. Muslimanskom ime nosim safet, ime od pamtivijeka, od mog pradjeda, znači od mog dede, nasljedstvo, nosimo ta imena. Sad ja ne znam kad je moj dedo pamtivijek, da li je to bilo prije 50 godina ili 70 ili 100 godina kad smo ta imena dali, mi smo nastavljeni bili kao Romi po čitavom svijetu. Mais dans l'ex-Yougoslavie, est-ce que Ali, da li su u bivšoj Jugoslaviji svi Romi kao i vi muslimanske vjeroispovijesti ili ih ima recimo katolika ili pravoslavaca? Ili ste vi svi većinom muslimani? Ne, nismo mi svi muslimani. Ima nas i katolika, i Srba, i Jevreja, i muslimana. Bon, merci pour... U redu, hvala. Gospodine Sejdiću, gdje ste vi išli u osnovnu školu? Išao sam u Semizovcu u osnovnoj školi braća Ribar. A pošto ste imali ovih problema i pre rata zbog vaše nacionalne pripadnosti, jeste li nekad bili u situaciji da morate da se izjasnite i kao Bošnjak? Ja ne znam odakle vam to pitanje, pošto prvo saslušate o mom prijašnjem životu, pa onda mi postavljate pitanje kako bi s otim, znači sad izveli da ja kao musliman, da su mene mrzli, da su me napadali, da ovo, da ono. Ja sam dao u svom iskazu sada i rekao sam, znači ako sam romske popularnosti, ja nisam mogao biti drugi čovjek. Taj sam čovjek i taj ostaje. Budite ljubazni, odgovorite na moje pitanje. Da li ste nekada, ako već niste prisiljeni, osjećali izvesnu potrebu da se izjasnite kao Bošnjak po nacionalnosti? Pa nek šta sam već Bošnjak? Kako ću drugčije biti ako imam svoje ime Sejdić Safet? Čekajte polako. Bošnjacima se danas nazivaju bosanski muslimani koji su srpskog porekla, ali islamske vere. A vi ste Rom po nacionalnosti. Dakle, vi niste ni Srbin, ni Hrvat, ni Bošnjak, vi ste Rom, jel tako? Romi su jedna ugledna nacija koja je kroz istoriju veoma progonjena, ali dala je i veliki doprinos celoj evropskoj kulturi. Nema evropske kulture kojoj doprinos nisu dali i Rom, jel tako? Gospodine uvaženi sudijo, ja mislim da sam malo prije naglasio da ovo pitanje što on sada postavlja, da sam rekao ako sam Rom, znači romske popularnosti, da je moj dedo ili pradje tako reći, tada, ne znam, ja se nisam ni rodio kad su oni bili pod vlašću muslimanskog naroda, da su bili pod vlašću srpskog naroda, da bi bio Srbin, da su bio pod vlašću hrvatskog naroda, da bi bio Hrvat i tako dalje. Ja sam rekao jednom kakvi smo bili i kako se moj dedo prezivao i to je prezime nosim i očevo i od oca ja nosim. Gospodine Sejdiću, budite ljubazni, odgovarajte na ono što vas pita. Ja ne sporim da je vaš otac bio častan čovjek, da je vaš deda bio častan čovjek, sve to u redu. Ja vas pitam, kako to da ste vi došli u situaciju nekoliko godina posle rata da se izjasnite i kao Bošnjak po nacionalnosti? Dakle, da gurnete u pozadinu to što ste Rom, a ja mislim da nema ništa loše ako je čovjek Rom, samo ako je pošten i častan. Zašto ste to gurnuli u pozadinu, a izjasnili se kao Bošnjak? Zašto ste to morali da uradite? Zato što su svi pretežno Romi u Bosni i Hercegovini. Neki su bili, znači sad smo govorili o tome, Srbi, neki Hrvati, neki Jevreji, neki muslimani, neki Srbi. Ja sam odgovorio na pitanje i rekao sam, znači moja je populacija bila tada i tada i tako je ostalo. I morali smo, znači mi, kao moja porodica, kao moji, tako reći, takozvani cigani, znači mi smo morali, kako ostali muslimani, tako smo morali i mi.